של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. ישראל לאיראן אינדאונה צואן. אני סרינה אמנג צ'אומקה. איראן צואן דרון למיסייל מנגין ישראל על הבייצ'ון זום רנגה. ישראל פוין. איראן נוק פוימו טק-טק הבייצ'ון זום ורנג בוקה. Donald Trump chuan Israel le Iran in dauna a US tel tur thu ala soi chiang lova US a in rol ve chuan khovel ral muan na boruak a chezwal sotang ti in Russia chuan Iran thlawanga hau ne to hruai tu te chuan Iran chu in ka hai soi pui tura in hu pui an tuma Iran ero chuan an tlawm ngai lo tur thu an puang ve thung chibai ule zu ni som pakwa sang ni le som ni panga ni nga ni ani a tukin vatrian khan Israel khopui Tel Aviv le Jerusalem ate chuan aral kheldar ari le tarwai ruai maya Iran drone rualin thi chiltumin juda te khopui an pana Israel sipai air defense chuan aral kheldar teri in mel ma drone le missile te chu alo beilen ngal ni in Reuters chuan an ziak Israel mar lamram le Jordan ruam te po in aral kheldar an teri a Iran chuan henglai mun te hi ninga ni tuk po hian drone pani lek mangin abeile ni in Reuters chuan antar lang tilbok bir seba khwa a Soroka hospital ero Iran ral sai na hian adeng chena sa hle ni in alang ti in news.com chuan anziaka mobile phone video lak pakhat chuan thudik ngei ani zia alantir anti Israel chimlam khopui bir seba a Soroko deng chetu chu Iran thlo chua ballistic missile ni omin ashiata AFP journalist te chuan Tel Aviv le Jerusalem khopuya te po tumdang zong ayana sa in bom puak thom hriat ani anti ni in news.com chuan anziak bok bir seba a gafiam technology paka Israel Army Headquarters Command and Intelligence IDF C41 bitum ani ti in Islamic Republic News Agency IRNA chuan tukin khan apuang ni omin moneycontrol.com chuan atar langa social media pakhat telegrama IRNA in atar landan chuan Army Command Headquarters hi Soroko damdo in kiang maya omani a ding takle thel haulawa beini omin antar langti in moneycontrol.com vek hian aziak langbok moneycontrol.com tarlan zel dan chuan Israel media tepo in Soroko damdo in den chiat ani ngei thu antar lang hloma Iran missile te chuan Tel Aviv changni lovin Israel ram chua lam ramat gan le chimlam holon mun tepo abei Israel ram chimlama damdoi in lian le changtlung ber Soroko beina kum somruka upa putar pakhat hliam ani ti in news 18 chuan aziaka Tel Aviv khopuya po mi pathum ai tlem lovin nunna an chan ti in tarlan ani bok CNBC TV 18 chuan ninga ni tu khian Israel beinan Iran ramin missile somni panga aya tam akap chuang ni in atar lang Israel rama cheng kan channel min lut sak tu pakhat mena khem pachuau 419 chuan nimina kan video ti chua khan comment mangin isoyang hian Israel hian kan tuar mi alawania amuna om kan ni a kan thachiang hle zo kang chu in som te chu a chewe ma na ati nie khovel pum hua pa news rin tlak ber te report siam be chana belhchianna buat sai ve mai kan ni a mitin mu thei tura pho chua te po kan en kim vek seng si lova kan thulak na nar te tarlan dan kan ron chop chua te hi adik zi kluak lawani chuan amuna kala kan fin fia ve thei lawa wangin kan thiam lo ani ti in thupa ka choye amai ro chu thalak le video enge mozat ena kan thei pato pa kan film khur nu in report kan siam ve chau thina video thar siam konga po azam thalo pol tak kan ni pha fo thin chiang manglo puan ai chuan mi te ayat laya thudik puan kan thlan jok wangani Israel rama cheng tenge bia a amuna om tenge report ti chua kan chak te lul veine address le contact theina tur cheur phone number in tarlan lo wangin atuama biak thei kan nei lo chewa apoi tak zet a thei ram chuan
sipai in ni awanga in hui phuar ani ngot lo chuan kan video siam tele kan channela email le phone number kan tar lana te hian min ron bezeu ula kan ron bo zui zel mai tur nie Israel rama chuan thuthar the dar tu te po zalen takin an la khosareng theya Iran rama ero atuarna sajok tur ti hriat chian sa an ti deuh nge ni report bel chian dol ti chuak an om mang to lo ni in alanga kan news khonkhom hi tar lang tam jok jok le chipchiar jok na chu kan let ling war ve zel mai boxi a keima ni jok hi tran bik neya min pu du tok lo om po ni ula indem om hau love hebrai tong le arab tong te kan thiam si lawa sap tonga report te hi in nga nan ber kan mang lo theilo ri ve bokani mani in fakle in soimoi emo min ti du tok an lo om le da ange khoinge Israel beina awanga Iran ramin atorna lam te soin i han chun zom le to jok te ang Iran sarkar television chuan Israelin Arak reactor an bei thu an puanga nuclear zungzam pu chuak ero a omlo ti soitelin he mun hi bei ani ma daya rausan lok diam to ni in antar lang ti in politico chuan an website a an pholanga Israel sipaita chuan social media exa Arak reactor bei an tum thu le rausan tura an hria tirna thu an ti chuaka IDF-in Arak thalak asena an rin bial chu in saseng tura Iran mi puite an hria tir hnu lok khan an bei zui ta chat mayani Israel sipaiten ninga ni tu ka fighter jet manga Arak le teran khopuya mun sang an bei na te chu chipchiarin an puang lo ni in politico chuan an tar lang tel nge Arak hi Iran reactor mun poimo tak teran khopuya tanga chimthlang lam dep mel za somnga panga a omani a tuiringa khol wong da chunga plutonium an siam chuana mun ani nuclear bomb siam na man ruwa uranium le plutonium te hi lungle lei in polsop thlifima siam chu an ni a ka hrik ani ti po in soila a fia jong mai thei khol chak takin a thwai vir manga hrik ani nu in khol mang veka thlitfim zui le ani a chu tuyal thei siam na atan tele thil danga ta na man thei alo ni ta a an teng khang tlut nu te phei chu nuclear ralthuam siam thei na tur khopin alo hlir tamai thina ni chu tiang taka boy som ngai chu ani awangin tui thachak na ring chungin tui manga kholte wong dai zel chungin tui thachak na ringa megawatt somli zet pe chuak chungin Arak reactora IR-40 khol khwan Iran tan plutonium asiam chuak chura kumsang ni le pali October thla adin tran kumsang ni le som pali atanga man tran to kha ani awangin Iran nuclear program ti top konga Israel bei tur te zinga tel nge turanga min mia te zinga mi kha ani atir chuan Isfahan huna reactor din antum zeta ma se Araka anin suan le ta a kumsang khat zakwa somriat chawa khan nasataka anti changklun le to awangin Arak reactor khwan natural uranium anti mai nuclear bomb siam nana thitfim non tluk ngai lo tur asiam chuak theya chu wang chuan natans le fordo nuclear mun puite phin dar vek ma se Arak reactor ber achiat telve lo chuan Iran nuclear ralthuam siam do dal burtu Israel le US tan thathlon se namai ani thei Arak reactor chu engtianga na sa ati chian nge ti chungchang chipchiar takatar lan ani lo na a nuclear zungzam pu chuak om lo tia Iran sarkar television lamin an puan telawangin a chekhat ve viau turanga min mia theiani yang ma se nuclear zungzam aput love ti thu an soilan tel du kher chan hi thil dang dei ni inalang a chan chu fin fiana dang kan mamo to love tia nuclear program aban san du lawanga khovel ram sang Iran an beiron mai lo na kouri tu thui em ani wangte po ani ange IDF-in social media lama a pholan dan chuan ninga ni tu khowar ma khan Israel Air Force te chuan voiza jet kap chuakin Iran ram hun sang an beya Iran fighter jet somli jet an ka chhia sakle ani ome Israel in Iran abe tang mal nu khan Iran sarkar chuan aram pum huapin internet akhwa khir hala mizote man war em WhatsApp social media zinga encryption sang ber pola soipo Iran sarkar chuan ami te man atan akhap mia to a chu wangin
Iran mi puite mit le beng anu fual hle to a Iran sarkar television puan bak engruai an hechiang to lo ni in angai theyang ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nom baka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khongai in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan tepo in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia US chuan Middle East vela asipaite asik soi kwala son chuana lai anei ang bokin senglu bel na lai tepo anei nual to a ma se Israel le Iran indona a atel le tello tur chungchanga thu ala pot chat lo ni in US media ten vo in thleng hian an puang ni tin thin leichung ril thuk tak thlenga aver hnuwa puak tur chi bunker buster bomb man phalna tel lova telve chuan omzia anei lo mai thayani ti in Donald Trump chu US defense official ten an thil ni in the Guardian chuan ninga ni hian aziaka bunker buster bomb tia anzia hi mother of all bomb MOAB tin zona man ni in alanga Iran nuclear munpui la phin dar lo le fordo be na atana lo theilowa man ngai ni oma mi thiam te soi thin US chawina nei khovela bom lian ber kha ani mel The Guardian report be chana soi chuan ZBU 57 bom manga fordo nuclear munpui be ani chuan leichung ril meter somriat zeta thu ka omma ni se ati chene hle don ni in US mi thiam rual te chuan tramaril ma se US be na tel lova Iran ain mu chua thar thei ram be se in trama hian do thei takin alanghak fan ani mel tactical nuclear weapon anti mai nuclear ralthuam te tak te du a putkwal vel mai thei chi te po Donald Trump chuan fordo be na na man arem tiri lova White House an ral relna situation room anin ko khom tumatel Defense Secretary Pete Hegseth le Joint Chief Chairman General Duncan po in chutiang lam reng chu athoi po in an soilo ni in the Guardian chuan anzia US Defense Council in mukhom te chu ZBU 57 bunker buster bomb thonat zia Defense Threat Reduction Agency DTRA po in atak nge ya alo enchin to awanga athonat dan an hriat chian te po soilam ni ma se nuclear bomb te de man angai jok mayang em ti chungchanga an thu ain mulhei theiri lova Israel chuan Iran ramin fordo nuclear munpui asiam na hi leinuai metar somkwa vel zeta thuk ani ti in atar langsi a Donald Trump chuan thutlukna ala siam theilo pha rengani mel fordo huna Iran chuan zazela somriat pathum point pasari zetin uranium athlifim ni in IAEA chuan an reporta anjiak langkul maya chuti za ta sanga thlitfim sa uranium chu nuclear ralthuam siam nan lo chuan manna tur dang a ommi a lo thlukani a nuclear bomb siam na na man tur ni ta angse na tul zual pui zazela somkwa zet an lo zo fel der to ti na thlukani Iran chuan azen anei sa diam to a keble a fuse anei chuan cholkar khat chung lek po in kurung li vom na tur anei der to ti na ani a thai choni nu tamna tuiwai kurung li te be puya som chi tak turan ni nie Iran ramin chutiang te chu anei ngai chuan Hamas Hezbollah le Houthi hel ho tan chuan teran som hlot rin chu thilhar sa ani don mi asi lova YMA lamin khap eng angma se aruk aralin sangha an bom ul lovang ti po soilok huai thei zuni mang der lova heti lai hian Bloomberg chuan hemi chungchang hre pha te chuan US chu Iran be turin arukin thu atitlu to a in puwa charu mek ni in an soiti in news.com chuan anzia Russian President Vladimir Putin Ukraine run bansam tum baulo Israel le Iran indona a remna palai na thok tura in pe chuan kan thiana hian puiturin min la som lo atia AFP tarlan dan chuan Putin a khwan Israel himna tur le Iran ramin a himzong chawa nuclear aman theina tur lam hoya inrem siamna asiam thei abei sei thu a soi thar le ani ome televisiona ti chua Putin a chuan chanchin bumi te chu
in do na ti to pa in rem siam na tluan tling siam tura kan zawaya kan tho ho tla na nga ya ni ti in ashil United Kingdom France le German ram foreign minister ta chuan Iran foreign minister Abbas Arakchi chu mai chana in hu puya in ka hai thutlung siam pui an tuma tunkar zirtop ni naktuk mai khian Geneva khopuya in hu pui thei anin beisei ni in the Guardian chuan an zia Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan heng European ram huai tu pathum te hi telephone mangin abenge na a Middle East viltura Donald Trump an arwat Steve Witkoff ero abedu baulova in mu puipo adu thak lo thung Iran ramin Witkoff abiak du lo chan chu US thlop na le remti puina tel nge in Israel chuan Iran abei ti ngai dan ane nge tlat wang ni omin the Guardian chuan anjiak tel kher bok hetia ramsang sang te poin Israel le Iran in donati topa awm theina na dulibo jong te khin thu ang dewa in ka hai thei beiseya kiltin kiltang an hrut viau to nu po hian Iran thunei tuluber Ayatollah Ali Khamenei chuan US bauna chang le tin Iran tlawm ngai lovanga ain pengai hek lovang atile tamau mai rei tak chung lei hnuaya tom him to Khamenei hian ni lai ni khan sarkar television kaltlangin Iran tlawm lo tur thu te hi asoya Iran chuan theina sang tak tu ma la rian ngai reng reng lo anei khiawa chu wang chuan Iran mi pui te chu hlawa thlabar mai tur an ni lo engti kong zong po a hna chang tur chiang sa kan ni alati cher mai Khamenei thu soi alar viau ang bukin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thu soi te chu social media a tenen lam adar chuma BB chuan Israel television kaltlanga mi pui te hna Hebrai tong nga ta thu soin Israel chuan pen khat bek zelin ma kan son mek rengani ati